Não é solamente para emocionar em back to school ta conta, se abo também sempre pensa que vai back to school, lá nos recomendar essa aqui, docopleiding. Hobby mais, com o qual você pensa acaba. Trend Alert Bonus Tip. Docopleidingen en trainingen ta kickstart su curso ng novo e abo ainda por un mês no processo de desarrollação. Nós não solamente gericht riba lokikota e parte vaardigheden, maar nós doen e parte persoonlijk também. Dus nós doen tanto de lokikota administratie, nós doen tanto lokikota e parte finansiëro, nós doen parte de talen, nós doen parte de lokikota persoonlijke ontwikkeling. E nós doen algum curso specificamente eigenlijk para teambuilding. Nós temos maneira basic management. Basic management é onde nós começamos com o que é MAVO nível. Of ainda tem de supervisory level, pero não há chance de ter diploma. Então, com é possível. Então, nós temos bijvoorbeeld Nederlands voor beginners, Nederlands voor gevorderden, bedrijfscorrespondentie. Dus stapsgewijs voor crescer denk onze opleidingen. Em geral, com diploma de MAVO e commitment na atender mínimo de 80% de belasting, estudante por worden admitir. Time-wise, sowieso jaar para simang na tabing lessen kan nós, de 6 uur meio para 9 horas. E na mesa zorga minimal 4 para 8 horas para simang na por dedicar na les na casa. A maioria de nangsi está entre 9 simang com mais ou menos 4 simang, depende do curso. O sistema de pago de término, docopleidingen está assim mais fácil para abo chegar no certificado of diploma com bom mestre. Het wordt opgebouwd diferente, dus nós temos maneira diferente curso que bestaat uit modules. En de oricum te halen diferente modules en het eind te halen diploma. En toen moet je choice die docopleiding diploma of het je choice die associatiediploma. Wanneer bijvoorbeeld BKB, BKC, basiskennis, calculatie en boekhouden, dan sting het docdiploma, kwal eigenlijk brancheerkenning. Pero si boker haciele stap mas verder, bopo hasi is die associatie.nl. En toen heb ik een examen via de Hollanda. En toen zei ik via het examenbureau. En toen zie ik eigenlijk een examen dat een stap mas houdt. Busca docopleidingen via Facebook. Subi na website docopleidingen.com of passa na oficina na Dominicanessenstraat 33. Dan tem por dia sobre meia até 6 da tarde. E começa na desroia bom mês.